Abra CJ nyame adom me ba ya oni menka Ghana kakra enye deep eni ye the radius na de me ba han ma me be kan na be obe correct me no wo ha and me rotation am say I say come dey na ba how dey mean to me na no press call na me hu so na teshi nungwa Jamestown ni ma do serious na dem pa chop e ho me kwa na dey kofi ka ho na ho ka ho I wanna cry onye good sa ono akra nka me na esije me ko yanko na kinkan me adaroma tie de wokata hodo ni nyina ye de brew na me de wo hyase e wo the inquisitor da wokata ni mu e wo ha na sije wo hye emu ama ne bono a omo e kyerese yira ba kwa wokọ ayawaso east abaton person so wo gyina mu dia ma MPP amanyoko no so obo parliamentary candidate no owo gidie ese adwuma wo mo aye ene sede a enhyehyete no kwan bia so wono ana ebenya akwanya no na wakọ akoye emrase bedwane wo hono na ne susuen so wode agu akwan so no so no tese wo hye so wode beba no eno enada wokraten so ebo ho amane no nti abrantie eye Zak Raman na wode atudwa wose ne kaso obi cruise to enkunimdie mu a na eno ho asem no na eno achi no ma me fa we ema so wonim say na Greater Accra Regional Minister ne birthday Daniel ni Kwate Titus Glover and any birthday. Happy birthday to him. Happy birthday. She said my friend I wish to be friend I am fa. Oi. My friend am wish no. Eti ready honorable. Happy birthday to you at 58 years me boy. 58 years nyame e hira pa. O ma emfe we no enye double. Na wakoma so ade nyina no manemre mu ema wate. Na opera square nkobo no de wo se ye heda ko yera Titus Glover ho na ye ne edi ehia nyambo ochina any 1 week pepe ye ko honom nti we de birthday no fa my birthday gift na my response ho na sije the inquisitor wo hwe anim ha ya wo mo chese wo so afọ asoe na nkasa na wo mo ehwe emabuni agudie eso no sese na se wo ma no dwom wo mo ntumi enkasa de abeto dwa ene se $4.5 million a eno ene sika wo mo chese wo mo ede ma accreditation Africa Games de toso dumiensa ye course wo Ghana ha se no sasika bebrebe no mo de ma accreditation tisem twefo e ba ye chese nipa so ben so na edoso na activities e course no so na edoso ntino obi a obehunu no na accreditation sense wo komu ni ade a sika ekomu wow $4.5 million eni sika ekomu na eno na da bokete chese ho ama ne bo bebre no a na aba obeka se nche bia krampo na eye GBC sika bia beto dwa eso mo ensa kan ye no eno so ede ba beto mu akwa wi kwa no mo chese da bi sika bebre ba wo so afo no eka no sika no wo mo ensa anka ni nyina se de wo mo eka no na eno na da bokete yi ede aba na wo hwe se de ensam no ekọ ene se de nchemu no eba na dodo na susu se wo se ministry ebo mo na omo eba bonte na enchemu bia ho no mo ne se de wo so mo ka sika no ba bia bi koye bia no omo fasa enchemu no emra pepepe na bibia enida ni kwamu eno aso eho asam eda ha na CJ ma me fa wo enfree the inquisitor mu na yenko the Ghanaian publisher ha se ya wo mo chese Ghana emabu maya ne mrantie empimudu 10,000 ena aban wo so wo hyase YEA se wo ema ebi mu ensadodwuma na obi ho no ma POP ebi mu warders ebi emo hairdressers chese skills ne dia edroson na eno na omo koye ni nyina no nyame adom o makoje ntete na wie ama Valley View University ho na dwumade ne koso a chese wo mo graduate sam rant ne maba wo nyina 10,000 no na sije wo hwemu a ebi ye carpenters ebi ye beauty care auto works electricals painting plumbing hairdressing edroson na de sansoma no etumu nchine kra ne se rant ne maba wo yo munya sa tre no obi a okọ training ni bia no enya 3,000 Ghana cedis ejo mo di twitwa wo mo ho akosi se wo mo agent tie no ewieye eno na the Ghanaian publisher ebo ho amane e wo ha na chief executive officer Kofiba Japan o de afutu ama mrante ni maba wa ne se
adwuma no masua no nti asa wo pe adwuma bia na obi abo dwetire ama osika bi si fadi dwa nti ye encheche ene skill na omodi ama wo no eye de oman kasa so enfa nkotena dem si je hon de ye na wo se ye kan ye pa de wakosua no one practice a ebe fruitrim no correct one practice ebe fruitrim ti yesremo bibia wokosua ne hyase ne fa ye adwuma yese mabunya adwuma nyo wonsa no dwuma he wo chen de oye adwuma gibosumi akatua na ye na munim sa wa wo ye wadwuma wo chen de oye obosumi akatua ko bosumi na be fa ka kwaba na ye de bosumi akatua be mo na sika no asa would be fine she. Now, so what you would you ma? And yeah, I'm not poking about no charging me 20 Ghana, a wow, dear, when you'll be any temper, will be by no charging 30 Ghana, wow, dear. Into Jumana must we, and Miss Samoa, some fine Jumawate. Now, of mine, no, and so emphasis on a mansono, Munya, and more emphasis, and no, the Ghanaian publisher, Dwaso Nsem. What about the custodian that work at Tamuswa? Come a Dahanum, no Sija, Abo Mubebre, dry spell pass, ye, I wore a year, manta, watch. And they ma enuane ho anhwe ya na be kwa twese se no o ma bane export e we ye greens no the bokata yi ebo ho amane e wo ha sei eno achi so ma mpani dada John Dramani Mahama na 24-hour economy ya wo ka se night clubs so e be ye adwuma 24 hours into no awia keteni na junior night clubs e be ye adwuma eno na the bokata yi exese eboso into no be day club se be one night club tinka na pay say me pon ya o ye adwuma pon na no me pon so no na me ginem yeah okay set 24-hour economy no ebi mo be ye adwuma awia ebi be ye adwuma najo nti omo mo be ye adwuma awia no wakwanya so mo be kwa kwajo mani anajo but omo mo be ye adwuma najo no mo nya kwanya kwajo mani ti o se day time no mo mo ji mani anajo na yada because me pon na pay ya na se me kwa kwaginem me ginem fi na pay be 11 to be enti anu ni ade ba ko no mo se da bi sa mampani dada asem no kan ye no the bucket yi kire se oso betirem yi na Ghana 40 ase no na mabobo so ma na nye no kwa no kan 20 e bia wo kohye manifesto ni mu a eka ho de but ne ma bebre no na keka ho a ni nyina no so ebesesa ama oso adwuma ba ko no nipa miensa na ebe ye no so so be shift na dodo no so nya adwuma ye nya sika to mo botom the bucket yi eka ho asem why graduates 10,000 no so no ebumu amane na yoko na omanya award mame COPT wa adodankwa baby obi a mechia ne ma de mo komanim se ye no mani age award 9 na IAA wo mo ede ama ye yoko wo adwumaso ya wo mo edi ma oman no na wo hwemu ayeka IAA na ye internal audit agency na abo yokofo abaso e wasa kwan no so the custodian the bokata animo eno no sije ensam na ba na ne de edoso party de ma me fa wie why na me fa me birthday en sorry so ne